Marka bungsom lekhat Jerusalem a Jesu na huchi in Jerusalem khwa tungding a akisak wa Olive tanga Betfagi le Bethany khokyang atun un nungzuite laka mini asola akyang wa namazon wa khwa a vaho un la nalu tung un sabil tung no kihi kwama atuan ngi la una namuding wa phel un la hun kai un huan kwa pewin huai bangzia ka hi ahon chi ule topan ade a hi hiaya ahon koi sak non pa na ding na chi ding u achi hi huan a ho u ta wa kongjing a kong khak polam a sabil tung no ki hi avumu wa huan a phel ta u hi huaya ding kwa te hiam in akyang wa sabil tung no bangzia ka phel achi u hi amao jesu gen bang takin akyang wa again wa huchi in a phalta u hi wan Jesu kyanga sabil tung no hon kaiwa atunga apuan te u apha wa atung a hatuang ta hi mitam pi in lampia apuan u apha wa midang in leng gam a solna sat in apha u hi amalama paite le anunglam a hon zuiten Hosanna to pamina hong pai ahampa gam hong tung ding ipa David lal gam ahampa tunglung pena Hosanna chi in akiko uhi huan Jerusalem a tempula havaluta bangkim a advel hitin nitaglam leng ahong hita a apota somleni te to Bethania apaita uhi theipui kung hod azingin Bethany a gipan apot nung in agila hong kyalta hi theipi kung na ni gamlapi a amua aga kamu khak le chi in avazuan hi avatun in ana kialo ngal bangma amu take a theipi ga hun a hi ke him hi huchi in jesun sing a hopi a tu ban tang tonin nang a pan kwama in ga ne non take hen a chi hi anung zuiten huai aza u hi ga Jerusalem temple hi siana huan Jerusalem huwa atungwa tempula avaluta tempula zuak mi te le leimi te adel hia dangka hing mi do kan te le vahu zuak mi te tutpha ason pu khi tempula mi ten van alut nga pai van alut pai suak pi u aphal ta ke hi huan amau te sin sakin akyang wa ka in nam chi a ding a in thum na in a chi dingu chi gel a hi ke a hia no som hat te khuk in na bol wa a chi hi siampu lian te le helai gel mi te huai azawa ama i hi man that theina ding azong ta u hi mi pi teng teng in athu hil lam dang asak zia kun ama ala u hi huan ni tak lam a hong hi in khopi a ki ban a pot khia u hi theipui kung a pan sin lai huan jing sang a apai komun huai theipi kung azung tan pha vuai hin in amuta u hi huchi in Peter in thei in thei khia in a kyang wa heu to pa endi theipi kung ham siat na lo ana vuai hin vekta achi hi jesu na kyang wa pathian king ta un chi tak takin ka hon hil a hi kwa pe win hiai tang kyanga na kiswan in la duipi a nau ki pai lu tin chi a alung tang in a aging le agi in aging lel lo a again atung nge ding chi ging ta pe uma in again bang amuding u hi wai zakin ka hon hil a hi bang kim thum a nanget pe uma u musa in kiging un la hu chi in namuding u thum a nadin pe uma chiang un kwa tung a leng thu boy bang hiam na nei ule ngai dam un na pa u vana omin leng na tat leng na u ahon ngai dam thei na ding in hima le na ngai dam ke ule na pa u vana om in na tat leng na u ahon ngai dam sam ke ding chi in adong hi jesu thune ina gin lel na huan Jerusalem khwa atung non wa temple a awak lai in siam pulian te lai gel mi te le upate akyanga ahong pai wa akyanga kwa thu in a hiai thil te na hi hiai thil te hi ding in kwan a hian nang thu hon piak a chiu hi jesu na kyanga ken leng thu khat kam khat ka hon dong sam ding hon dong le uchin huchi in kwa thu in a hiai thil ka hi chi ka hon hil ding a chi hi Johan Baptist ma vana pan hia mi hing a pan hon hin hon dong un a chi hi
wan akingai to wa wana panchele hang bang achia thu ging talo na hi wa ahon chidia himale mi hinga kipan chileng mi pi ki ta aki ta wa mi teng teng in johan zol nei tak takin abol achia tu hi huchi in jesun adong o jesu adong wa theike yung achi u hi jesun akyang wa ken leng kwa thu ina hiya hiya thelte ka hi kahon hil sam ke ding achi hi